Abasenateri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kubona ko ibiganiro n'amasezerano bya Washington DC ntacyo byatanze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bongeye gushyira ku gitutu Donald Trump wari uhagarariye ano masezerano mu kumusaba gufatira ibihano u Rwanda bikakaye, ndetse amazu ya Perezida Paul Kagame ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imitungo afite mu Burayi igahita ifatirwa, bakanashyira ku gitutu ibihugu byo mu Burayi kumva ko bigomba gushyirira u Rwanda ibihano, kubishyiraho ibihano bitari RDF gusa ahubwo n'ubukungu bw'igihugu bakabuhungabanya mu buryo ngo u Rwanda rwisanga mu bibazo bikomeye cyane. Ibihano byagiye bifatirwa u Rwanda mu bihe bigiye bishize, byaba byafashwe na bimwe mu bihugu byo mu Burayi, inkunga zahagaritswe ndetse nabyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarikiye u Rwanda, byatumye u Rwanda rwisanga mu bibazo birimo no kuzamura ndetse ubwisungane mu kwivuza. Ibintu biragenda birakomera mu Rwanda kubera ibibazo by'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko kandi amafaranga agombaga gukoreshwa nk'inkunga yaterwaga abaturage mu rwego rwo kugira ngo bubahirizwe cyangwa se boroherezwe kugura ubwisungane mu kwivuza, ayo mafaranga yaba yaraguzwemwo intwaro nyuma y'uko ngo stock yo mu Rwanda isigaye ijegajega, ubundi bakongera bagafata andi mafaranga bakajya kuyaguramo intwaro kugira ngo M23 iri mu Rwanda ariko kugera Kinshasa bikigoranye ikomeza urugamba no kugira ngo bakomeze gusahura amabuye y'agaciro nk'uko byemezwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitutu gikomeye cyane rero cyo gufatira u Rwanda ibihano, igitutu gikomeye cyane Washington DC cyo gushaka ikintu bakora batagendeye mu nzira za diplomasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zatangaje ko zifuje kugendera ndetse mu nzira za diplomasi mu gukemura ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa M23 ukomeje ibikorwa byo gutera ubwoba no kurasa abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi n'u Rwanda kandi barusabye ko rwakwerekana ingabo zarwo zibarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 15 ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zisohoka ndetse zikava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikajya iwabo mu Rwanda. Gusa ayo mashusho yarategerejwe araheba. Mu minsi ishize ku bitangazamakuru byanga mu Rwanda hari amakuru yagiye avugwa na bamwe mu basesenguzi mu bya politiki cyane cyane ku bafana M23 dore ko irwana mu bwoko bw'abatutsi. Bari bavuze ko n'ubundi bari bamaze kubona ko inyeshyamba za M23 ngo zigiye kwivangura n'ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari batangaje ko bitari kera tuzabona ingabo z'u Rwanda n'imodoka zabo, intwaro zoroheje ndetse n'izikomeye batonze umurongo rwose bava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaruka iwabo mu Rwanda. Gusa amashusho yategereje turaheba, ahubwo intambara ikomeza kwisuka muri za Rubaya, dore ko abenshi bamaze no kuvuga ko intwaro nyinshi zaturutse Goma, izaturutse Uganda, izaturutse mu Rwanda, izo zose zagiye za Rubaya ubwo M23 yakubitwaga ndetse inshuro ikanakubitwa hifashishijwe za drone zitwa Baba Yaga. Iyi drone yakuwe mu gihugu cya Ukraine iguzwe na Antoine Felix Tshisekedi. Iyi drone iragatsindwa n'Imana, abenshi bayita gusangisha urupfu cyangwa se bayita igikoresho cy'urupfu. Ibyo si byo byatuzanye kuri uyu munsi. Turi kureba imitungo ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite mu mahanga, arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyitwa ngo visa restrictions cyangwa se guhagarika visa kuri bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, kandi iyo visa ikaba izagera no ku rubyaro rwabo n'imiryango yabo bose. Ni ukuvuga ngo niba uri umuyobozi w'u Rwanda ukazisanga muri kino kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko rwose uri mu bantu niba utagize uruhare rukomeye cyane mu gutera inkunga wihariye cyangwa se ukaba waragiye ukavaringa ubizi neza ko ngo icyo kibazo kiriyo kandi ngo u Rwanda kibifitemo ubushobozi. Ubwo babwiraga nyine bariya bihora bavuga ko ngo u Rwanda rutari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'abandi bagiye babihakana, abavugizi b'u Rwanda n'abandi. Pfa kuba uri muri guverinoma y'u Rwanda n'icyo gihe imitungo yawe iri mu mahanga izafatirwa, urubyaro rwawe n'umugore wawe nabo bari mu mahanga bizaba bibaye bikurinzaho, ku basirikare, ku basivile ndetse n'abandi. Ubundi mumera cyangwa se mwitangira by'umwaka wa 2026 ari mu kwezi kwa gatatu ku itariki 2 ndetse no ku itariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 2025 niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutangaza ibihano. No ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye gusohora urutonde runini rw'abayobozi bagiye gufatirwa imitungo yabo no kubuzwa gukandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri abo kandi na Perezida w'u Rwanda bari bavuze ko azaba arimo n'umuryango we wose, kubera ko nk'umuyobozi uyoboye igihugu kandi akaba n'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga
bivuze ko nawe ari mu bantu bafite uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo ngibyo cyangwa se ibyo bihano byafashwe ntabwo bakubuza kujya kuri ubwo butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imitungo yawe yose iri kuri ubwo butaka irafatirwa, iri mu Burayi igafatirwa, dore ko Washington DC iri gusaba cyangwa se abasenateri nk'uko natangiye mbikubwira bari gusaba leta ya Donald Trump ko bashyira igitutu no ku bihugu byo mu Burayi mu gutangira gufatira u Rwanda ibihano. Ku itariki 20 Gashyantare 2025 nibwo hafatiwe ibihano ndetse hafatirwa ibihano Retired General James Kabarebe, umwe mu basirikare barwaniriye igihugu. Yigeze no kubaho umugaba w'ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bwa Laurent Désiré Kabila waje no gupfa mu mwaka wa 2001, asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila ndetse waje nawe kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ari nawe waje gutsinda M23 mu mwaka wa 2013. Yewe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niwe waje gutsinda M23 mu mwaka wa 2013, ariko nyuma yo kuba yarahaye ubutegetsi Tshisekedi bikavuga ko ari amasezerano bagiranye. Ayo masezerano yo kumwe azayobora manda agahita asubiza undi ubutegetsi. Tshisekedi akimara kumva uburyo ingoma iryoha nawe ati reka ahubwo abari ku ruhande rwose rwa Joseph Kabila bamwe arabirukana abandi arabafunga, abandi abahereza mu kiruhuko cy'izabukuru cyane cyane abo mu gisirikare. Nuko nguko rero yashyizeho ubutegetsi bwe ndetse akaba agiye no kuyobora n'indi manda ya gatatu, nubwo abakongomani benshi bari kumusingiza ariko harimo n'abatabishaka. Uyu Joseph Kabila rero waje kwisanga rero ahemukiwe na Tshisekedi ku by'amasezerano bari bagiranye, ndetse yongeye kuba yatera inkunga imitwe yitwaje intwaro ari we M23, biza no kurangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibiciye iryera. Imitungo iri mu Burayi n'ahandi hirya hatandukanye irafatirwa, iri za Kinshasa n'ahandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 idakontorora nayo irafatirwa ahandi, ndetse hagiye haba ingaruka zikomeye cyane ku bya Joseph Kabila. Nuko yashyiriyeho n'igihano cy'urupfu, ubwo Musa azaba yafashwe nakabuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihano cyifasha kuzagishyira mu bikorwa. Baje kuguha ikaze, reka turebe ku bya Paul Kagame ku mitungo yiwe afite hirya no hino n'umuryango we. Ntago perezida rumwe wasanga agira imitungo mu gihugu kimwe, ntibibaho, kubera ko abazi ko isaha n'isaha byamuhindukana akaba yahungira kuri iyo mitungo ye nyine afite hirya yo aba yarahaguze mu bindi bihugu. Rero no kuvuga ngo rero usanga bafite n'indi mitungo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafite imitungo mu Bufaransa, bafite imitungo mu Burayi, mu Bwongereza, bafite imitungo muri Aziya. Usanga rero baragiye bagura imitungo ahantu henshi hagiye hatandukanye mu rwego rwo guteganyiriza n'imiryango yabo bakomokamo. Gusa iyo bidogereye gato iyo mitungo yawe waraguze, amafaranga yawe warahunitse mu mabanki yo muri ibyo bihugu, baragenda bakabifatira nk'ibyabaye kuri Muammar Gaddafi wayoboye Libya akayigira paradizo kurusha ibindi bihugu byose byo muri Afurika. N'iki cy'u Rwanda kirimo, dore ko naho yari afite imitungo. Uyu Muammar Gaddafi ni umwe mu bantu bashoye imari mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Bushinwa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burusiya, muri Koreya. Siho gusa kandi yamanutse mu Buyapani, arazamuka ajya za Botswana, amanuka muri Afurika y'Epfo, azamuka za Kenya, Uganda. Siho gusa kandi yagiye mu bihugu byo mu Barabu, ajya muri za Katari n'ahandi. Uyu Muammar Gaddafi yagiye ashora y'imari. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitangiye kubona uyu Gaddafi atangiye kubazonga, ndetse no kuba agiye kuba abantu muhirwe cyane ukomeye cyane, no gutangira gukontorora ibihugu no kwigarurira amwe mu makampani agiye atandukanye, kubera ko yabaga yashoye imari irenzeho, ndetse irenze n'iza ba nyiri kampani ba CEO ndetse n'amabanki kubarenza ingengo y'imari babaga bafitemo. Byabaga bivuze ko Gaddafi azigarura no mabanki yose. Iyo mitungo yose rero bavuze ko bamufatiye ibihano nyuma yo gushyigikira nk'imitwe y'iterabwoba. Nuko imitungo yiwe yose irafatirwa, niyo mu Rwanda irafatirwa, ikitwaga Rwanda Tel ntimukizi se? Nawe utakizi, ibyo byose byari ibya Gaddafi. Muammar waje no kwicwa nabi cyane, yishwe n'abaturage we n'umuhungu we, ngo bamutwikaga ndetse bakamujugunya mu butayu. Wahoze ari perezida wafashe igihugu cya Libya akakigira paradizo, nta muntu ubura amazi yo kunywa cyangwa se ngo ajye kuvoma amazi aguze. Isasa ari ubuntu ku baturage bose, kandi amamodoka yari ahari. Si ibyo gusa kandi abana bigira ubuntu, warangiza kwiga kaminuza utarabona akazi ukaba uhabwa amafaranga angana n'umushahara wagakwiye kuba uri guhembwa mu gihe uza kuba ufite akazi. Si ibyo gusa kandi abana bigiraga ubuntu ngera muri materineri, primaire, secondaire no muri kaminuza. Washaka no kujya kwiga hanze mu mahanga bakaguhundagazaho rwose ibyo biko.
bakagwishyurira ukajya kwiga mu mahanga ukazagaruka mu gihugu cyawe cya Libya. Ndetse yarahaye abaturage amazi meza kandi amazi abanogera mu gihe igihugu cya Libya kiherereye mu butayu. Ro yari yamaze gukemura ikibazo, akora urugomero rwari kuzajya ruha abanyalibiya bose amazi. Gusa ibyo ngibyo byose abanyalibiya burya ngo umuntu ntashima, babikurikije kumwica, ndetse n'ubwo igihugu cyane ubu n'aka kanya barakemura n'ingaruka z'ibyo igihugu kirimo guhura nabyo, birimo n'ingaruka zo kuba igihugu cyariganuwe n'imitwe yitwaje intwaro. Si ibyo gusa kandi ngo Gaddafi akaboko kiwe yagashoye mu gufasha abanyagihugu ba Libya kubateza imbere, ariko yibagirwa kubaka igisirikare kigomba kuzamurinda. Umwe mu bantu bari bihanganye kandi bahangaraga ibihugu bigiye bitandukanye. Ibyo bihano nibyo bya mbere byabanje gukora mu nkokora Gaddafi, barabanza baramukenesha abura aho guhungira, ku buryo yagombaga kuguma muri Libya nyine, kubera ko ibihugu byari byaramaze kumufatira ibihano, kandi ubwo yari guhirahira akandagirayo yari guhita atabwa muri yombi agashyikirizwa inzego z'ubutabera. Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'ibindi byamuhundagajeho urufaya rw'amasasu, ubwo ni NATO, rwa za drone. We n'umuryango we barahunga, abana barokotse nabo bagiye batabwa muri yombi nyuma na nyuma, gusa baza kurekurwa, bamwe bahungira mu bihugu bigiye bitandukanye birimo n'Uburusiya. Kaye nguko nari nanze urugero kuri Gaddafi. Ni ukuvuga ngo rero na Paul Kagame, abasenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye gusaba ko hakoreshwa izindi mbaraga zo murengera mu gihe babona ko ibiganiro bya Washington DC ntacyo birimo biratanga. Bikaba rero hakoreshwa izindi mbaraga zo murengera mu gukemura kino kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa nanone nubwo bimeze gutyo, harimwe abasenateri bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kubanza kubyitondamo ndetse n'izihutira kuza zifata ibyo bihano. Gusa hari n'abandi bavuga ko bagomba gukora iyo bwabaga iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ikarangira ku neza cyangwa se ku nabi. Indanzi y'iki kiganiro cyo kuri uyu munsi wa none, ese gufatira Paul Kagame ibihano, gufatira imitungo ye mu mahanga n'ibindi, ubona ari cyo byakwangiza ku bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ubona byateza intege nke M23? Ese koko M23 iba itari y'u Rwanda, u Rwanda rukabona no guhundagazwa ibihano, ugushaka koherezwa kujya guhangana na M23 ruyiciye inyuma rukayifata rukaba rwayihagarika? Byose reka tugumye tubihangisha amaso yacu. Nge nitwaga Exafu, yitwa n'ubundi Exafu Phone News. Kanda buto yanditseho subscribe kandi kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira tukugezaho iminsi yose, amasaha 24 ku yandi 24 tuba turi online.